masakara na igo teri kugunda ebandigiga teri kuigoburuire na teri kwama bichondo wigo igo yakoretere embusuro y'ekibando engia ya ETGM 601 iyo kwama egati ya amatuke 125 wikama atuko 130 nebande gwichure buya asekemba na yabo abuya asamasakara na igo teri kugunda ebandigiga teri kuigoburuire na teri kwama bichondo wigo wa top dress mbone kantabuna Kaino Plus S oboboko tobiriraba na komenta amadini egintu gikorera ligesa ligi ya bamwate boigo Kaino Plus Grow Max obobobwate potassium sulfur na calcium obuyobo nigo bukusarira bimeli binde byonse bunabono amatunda echae opoli chinyende chibando emesie ekawa egatibimeli binde obuyobo nigo bukutuka acid ebirengo by'iki kilo 10 20 na 50 enyorere aya onsi asituke konya Wairire na indeo mwancho muligire wa Getembe TV karibu sana charagire chinsa inye chabono morogoba kero turachi sanga asense moye kionga asenjera ere ya bene kigima karibu sana sanga na inchi aso mutandao wa Facebook na wigo yo YouTube masemo na Getembe TV ekionga ne chinsa inye nchenkuru kwa Matilda Obaigo na kwaliganire asenjera ya bene Mukonyi bumurai asekia mwagia Jubilee Dr. Fred Okengo Matiang'i nigo agenderete kuraria ikirenga kiaye gucha konyora ikiroko sekera aligete gucha konyora ikiroko kyoburahe bwensi asobuchori obonene bole busyo kagusangana bumenyi kurwase county ya Kajiado rituko oria rero nigo bono muske Matiang'i anyara kubora buna chiwizara onchiganeti obukoreri obuya elio abakenya banyare konyora obuya kurwa ase serikali nigo bono atebiri buna chiwizara echo gose chiwizara tibonete konyora bateneneri abubara abingencho na kubwa mono kugendera kwigirana gutabuna na leta yale kweneki abakenya banyorire obukoreri obuya kurwa ase serikali. Department ya elimu, nyinyi mnajua nilikuwa katika hiyo wizara. Mepata vijana wengine hapa ambao wananisalimia wanasema walifanya mtihani wakati tulikuwa tumeweka kamba ile kali mwaka wa 2016-17 bila kuibiwa kwa mtihani. Ni kweli tukiamua kwamba tunataka kupanga nchi yetu vizuri, hata hii maneno ya elimu tunaweza kufaulu. Mimi nataka kupata nafasi ya kuendelea kupanga hiyo. Mwishowe wamama, hata nikiwauliza hapa, mnajua Mheshimiwa Uhuru Kenyatta tulileta mpango wa Linda Mama. Kuna shida ya SHA. Nimetembea katika nchi hii, nimekutana na akina mama, wengine wamejifungua, wengine hawawezi kutoka katika hospitali haraka kwa sababu lazima walipe fedha fulani. Tunataka kubadilisha uongozi. Mimi kwanza maoni yangu ni kwamba turudishe Linda Mama immediately. Turudishe pia mfumo wa free primary and secondary education. Tutoe pesa kwa shule. Tuweke usalama kwa nchi yetu. Hiyo ndio mipango yetu. Na ninawaomba viongozi wenzangu, wale ambao tunatafuta uongozi, tuwe upinzani, tuwe kwa serikali, tuzingatie maslahi ya hawa wananchi. Hilo ndilo jambo la muhimu kwetu sisi wote. Sio kulumbana, kutukanana. Hakuna nchi dunia hii imejengwa na matusi.
lazima sisi tujichukulie na heshima, tujue kwa tunaongoza binadamu wenzetu, wanaweza kufanya makosa, wanaweza kuwa na maoni tofauti. Hiyo ndio hakika na utamu wa demokrasia, kwamba kila mtu ana uwezo na kila mtu anakubaliwa kupepa maoni yake. Boigo chinga kecho Dr. Fred Okengo Matiang'i nigo bono anyara kogikiria okobora kwa mulembe gose bikorwa byokobora kwa mulembe bibigenderete kwanekiwa ase chinsemo me yense ya Kenya na nigo anyara kubora buna nerebuya aba atanigo saba Kenya kwena na maskani go chiase abasubati boigo abana abanyaruka sate biribuna okunererirwa kwabo kukwabirigo kwanekiwa gose bikorwa buna byo bigenderete komentekana negetambukiro serikali bonete kwimukia iri kwaneke buna banyari kwenyora ase amagoko amarungi. Usalama wa nchi yetu umesorota. Unajua, hata kama tuko pale nje tunasoma mambo mengi, visa vya unajisi hivi tumesoma hapa pande hii mpaka pande ile ya Magadi pale chini. Lazima tushirikiane sisi wote, utumishi wa umma na polisi, kuhakikisha kwamba tunaheshimu wamama, tunaheshimu watoto wetu wasichana, na tunahakikisha kwamba kuna heshima ya kudumu kati ya hawa, kwa sababu kuna shida kubwa pande hii tumesoma mpaka kuelekeza pale chini ya Magadi. Jana usiku nilikuwa naangalia hii ripoti ya kusema kuna rapists ambao eti hawawezi kukamatwa. Polisi wanawezaje kushindwa kupata mtu ambaye anafanya visa vya uhalifu kama huyo? Tushirikiane. Hiyo ndio mambo mimi ningependa kushughulikia kama ningekuwa nafasi ya uongozi, kukaa na nyinyi kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha katika nchi hii, ili watu wafanye biashara, watu waegeze, tunufaike, tujenge nchi yetu. Museneta wa kaunti ya Nyamira Muske Eric Kongo Mugeni ansense moyae nigo agendrete na siasa yo kugendera kuburia mugusigo chamo na kumusira Dr. Fred Okengo Matiang'i na boigo ase chinsemo chinda nyalire komochia igati ya mabaga hayo bonete kono no gochiase basakira abakusi bakonyora amabaga hayo barakorera imirimo ase serikali kurinde amabaga yotagwikira baria babwate obumanyi eboiseine engana tebiribuna ekero serikali yenyiraswe avisi mwana muna inanyale ko bakagutuguterwale na niga reko yakwana yega kurase kanise yemo me ya Nyamusi ebunge ya North Mugirangi county ya Nyamira kera asangana mabwatani kanise yo asugo sasima oyo nde Japhet Nyakundi agacha gatutainga ekero ya parliament ya public service commission ngocha gerese omugusio minto omusubati oyo omukuru kumagire Nyabicha agakora amatemu akaba number 1 chiwiki bere amalieta Kairu State House wao Japhet Nyakundi wathengo konya toro mugusia nyore gosema mbimbatero abana guchie serikali amalieta bunege tororo bagateba ngonyo no mugusia rusio oyinto riko mwakero ikero ige kauraki ikagenda mugura naro kuru kwara buga muriasi agakori interview wiki ya etete akawana ndo mutangani ateri nerechi TV Kenya ngima abe director general abana wito bagore skuru twabasoma gojio wali mwaro chinga seti mwayi wede ko ruchire radio mwaro jene irete ngende kibunga aramisi ngabe kali swali ngatiga tuoro kiunga oyo gatanganite inki akoruse liwa oyo le namba isotoja koegwa kwesaba na umbi hata kokorerwa nje dinje sama ngana yo dabanga Ruto 2 times nje de Ruto 1 time njau non nando yongo bwate singo de nanere agoro ku Dr. Fred Okengo Matiang'i andi moto sabero nde ta salio boiri konyora twaro siri na baikoyo mobe kama sabo inzama nene ekera Uhuru Kenyatta roje na role gotuma Matiang'i chipale chimoroje chirwete Nyamusia igo chibye kirerio Matiang'i araria arobis moyoredi una togo janere kere nyotokoro je pale Uhuru nero tutigire kombe ya Jubilee tubone lyo president na ndibone karongo rachero yoti agocha igora Nyamira abo teba ngatigara na mangara ya baikoyo abaikoyo tenechi kasi ni chetu nechitogo tare nechi kotobuga to beri nechi kasi ni kirende to kokaneli tigato tigara nechi kasi ni cheito tonyago sabanya sai atokonye usentore da mangara yo president ite ko bia
Kosawa nombe bena kwa. Nande maitengeruge yengo kwana nere yo mugusi. Na into bono taide ko banga next week. La into to imoke to gende Bomet to gende Kericho na Matiang'i to sabe jikura. Na barumba koraki mba tuaka. Ikiara ndundu abaro tete magere. Toko soka korwo to gende ne Eldoret to ligichikura chibo president. Abasae na kubwa muno bali bagwesonania asa mang'ana yo kugendia chipigipigi ni kubabũrigwe kubwatia machiko apara na bwigo kuba maiso na bwigo banyara kwaneke muna bali abagosoasi chipara babwate obumanya buganirie ayiga kubwatakana no mubasukano mubi uyu nyarete gukorekana chinsemo cha Nyansongo separe nene kurasa mu cyubusongo ucia ase omucia obwogembo lituko uri igoro ni gomo basukano yo irete abantu bane gosiria magimabo engara bono yerire abasaye kuburirwa kuba maiso na kuba monokero bagwesonania samangana yobugendia wechipigipigi Samarieta nguru kwa Ondari Donisius kuro Nyansongo gaiga chipigapigi ya tumirwe yabuguritia bamurabane amuragwe akaro twarigereire abarunde ku magenje stage embakazi nigo bakura abagwe abare ko batekia chigari sato akurumaira alafu basi kurumo yabo yabatacha abugabo yabaringani bose bane ba Jego nguru kwa Henry Choti nigo nguru gaiga se ekenyorukia Nyansongo iye tware batebia bana baito abake ko bakogendia chipigipigi ase para abate bakogendia ase SPDA control naende tibako overtake ase utabwene tiko overtake buna bono ga ajali yare wachakoba onyo mumuro yore kogendie pigipigi ata chiko overtake kona igoro asata rikorra guchimutu iye tware basaba bana baito ekera bakogendia nyore chipigipigi chibagendia bare soba naende baba focused on the road ade batwara control speed negento kendo amara yo kubuguria abantu bane batande pigipigi is very dangerous bono kanga kerokende ajali kanga yaba yaepukikana lakini bona asengejo babugoranithia abantu bane yora no control yoreta ari kunyara tari kunyara no monterebo yoro kuruge mbugwe basta gwata magosande akwera acha konyora abantu bachire nyaro yayo nsemo ya bamenye kurase bunge ya South Bugirango ikaunti ya Kisii niko besokire wakabya guchaso mu bunge bw'echinsemecho Moske Silvanus Osoro anamunaso kubenyora samwana ya mugendero buna ayechipara bagusanga negetaseni kiga nigo banyare ko yarabuna kinga kichiga nse yobo rai bwayo Moske Osoro nigo bagendete konyora chipara chinyingi chigweteke ekero chinyingi cyabo kigenderete kubikwa chilami gento bago kire nagotabuna nigo baragendere kumusira nere Moske Silvanus Osoro chumba kwa dinte binge chiparo rosiri para mochi eta kuchia kona na yanda tu mwaro lichi bichaga machine ojire para watu ete chipara chinde weta kuto sabira muchumba yasaya nde komwa avingia osoiro koboke sasa karen aso konya bagirango onyenga kinera bagirango bakonetire nenga keyo Osoro ande to pera abantu bamintu ne serikali yeroro twende kunisabira muno kyagara intundo chinango chenchire bugirango ebe Singapore Samarieta ndo siomba sanguruku koretawo yani omugambi to Osoro tokonyira sobonge nande tutanyare kumwiba 2027 nande nere tukuirani kore konye pare tage kone to chandikite sana mnabangi na betawo konye tuwasekere rumono ngatwachandikire lakini bona igatwara ubwarabu seito bugirange emesete chisukuru atu agatirete yani abana baito bagosoma pira stress esingi uburayi bwayo buya wende wikatumwirani kone tubwate nano nte tubwate munere chino mwana boda boda ekene mnatoro lilo Osoro tokonyire sana. Thank you Mr. Osoro ekogera kare pare yaringe nchafu sana tware kora chipigipigera lituko lakini bono waralire na ngotokonyore gwatokonyire trita Osoro asengane yo tokogenda umutima kumusinini kurende toposa guskakira aningendere koleta yanda mangi na kubomono asigiti gia siasa Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoke meyo mu cyobusongo nkonya bare ebintu buna bono
mbabwate esukari kurwa City Company ao obusi bw'engano amavuta y'icingeni kurwa City Company ao amajani kurwa City Company lya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge bwigo mkonya bali chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwa City Company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ni chirangi ao mkonya bali Black Sheet egati bintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolere bintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyerange namagacho Safaricom hoigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchi wosongo bakere simigwetera seti namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ayumurimi amangana maya nkaya company ya Falcon ikuja kuletere embusuru y'ekibando engia ya ETGM 401 eyo kwama egati amatuke 90 wika amatuko 115 ka nebande gwichure buya asekemba na yabo buya asamasakara na igo teri kugunda ebande yiga teri kuigoburire na teri kwama bichondo wigo ikuja kuletere embusuru y'ekibando engia ya ETGM 601 eyo kwama egati ya amatuke 125 wikama atuko 130 nebande gwichure buya asekemba na yabo buya asamasakara na igo teri kugunda ebande yiga teri kuigoburire na teri kwama bichondo wigo tano wikachikira 52 babwate buigo ubuye bwa top dress mbanye kantabuna Kaino Plus S obubogo tobiriraba na komenta amadini egento gikurira lige saligi ya babwate buigo Kaino Plus Grow Max obubo bwate potassium sulfur na calcium obuyobo nigo bukusarira bimeri binde byonse bunabono amatunda echae opoli chinyende chibando emesie ekawa egatibi melibinde ubuyo buniko bukutuka acid ebirengo bichi kilo 10 20 na 50 enyolere aya onsi asituke konya ebintu byamugondo ere angena sure gose akesi bigutera se namba 0788000028 gose 07Karibu sana. Ukwira wikase kaunti ya Kakamega, hasa mwaseneta wa kaunti ya Nairobi, Muske Edwin Sifuna, uyukura irombe ya linda mwananchi, na ekati yabo bwatani kora sensemo iyo, nekati yabo, apaseneta muna wono Muske Onyonga, Muske Boni Alwale, Omoseneta Godfrey Ososi, na banda banki banyara wikirana, ase esabari iyo, yoko tara na kusanga, na babwatani bechinsemo me ye kaunti yo ya Kakamega, na chinga kecho, Panyaro waka siasa intinde unayekupatia. Umaskini, ukabila, mapendeleo, ODM, Waburu, UDA. Na kuambia Oparanya nimetosha kisu, niko tayari kwa uchungu ambao utakuja mbele.
mimi nakuomba kama baba yangu usizuie ndoto ya vijana, kwa sababu hata na wewe Oparanya unajua kwamba umesikia kilio cha Wakenya. Wakenya wanasema wamechoka na Kasongo kwa sababu Kasongo wameharibu maisha yao. Ushuru imetulemea, hatuna pesa ya kupeleka watoto wetu shule, hatuna pesa ya kupeleka watu wetu hospitali. Mheshimiwa Oparanya, yule mtu ambaye ameleta shida katika maeneo yetu ya ugatuzi sio mwingine bali ni Kasongo. Amekataa kutoa pesa za kaunti ziweze kufikia wananchi wetu hapa. Mheshimiwa Oparanya, rafiki yako Kasongo anasema huyu Sifuna hana experience. Munaniona mimi kijana mdogo, si ndio? Munaniona vizuri. Munaniona vizuri. Mimi nataka niulize watu wa Kakamega, experience gani unahitaji kujua? Si haki kupiga vijana risasi kwa mguu. Experience gani unahitaji kujua? Huwezi piga tear gas ndani ya kanisa wakati watu wanaabudu. Experience gani unahitaji kujua kwamba hawezi kupanda 12 floor kama umepigwa risasi kwa mguu? Kuna mzee wetu mmoja anaitwa Atwoli alisimama akasema siwezi kuwa rais kwa sababu sina pesa. Nataka niwaonyeshe pesa ambayo tumechukua leo. Unajua tulianza wapi? Tulianzia wapi Khalwale? Tulianzia kule Butere. Tumejaza ndoo hatujataza. Tumekuja mpaka Isulu, tumepewa pesa ya kutembea. Nataka nifanye hivi. Hii ni pesa ya huko Butere na wa Isulu huko Ikolomani. Nyinyi mko na kitu mnataka kunipiga? Ndoo yenu iko wapi? Shika hivi. Shika hii, tutaweka pale tukumbushane kwamba tuna deni ya wananchi, si ndio? Sasa nataka unipatie hii ndoo yenu. Leta hii ndoo, hii ni ya Shinyalu hii. Mnaona ndoo ya Shinyalu? Ana, Shinyalu kunaendaje? Shinyalu kunaendaje? Ruto! Mudavadi! Rudi Kenya! Rudi Kenya! Wancho murigirira siasa yokomereria serikali umura ibeke mugia DCP Musikeri Gachagua nere nanyara gusanga negati abamenyekoro ase kaunti ya Kajiado rituko ria lero na chinga kicho nigo bono anyari gutugutira ale chingo mabuna semo iyo yokomereria serikali yanyari gutwara ugwatananekana engana atebiri buna wikira chinga kichiga nigo bonsi babwate kirenge kemo yokoneke buna serikali yerituko yanyari korwa visi Wigo wabeke abarai abaya. Nimeona hii watu ya Kasongo wakifurahia ati iko shida katika upinzani. Ati vile iko kelele ya vijana huko Kisii, vijana wengine wanapiga kelele hapo, mambo kidogo haina haja. Iko watu wengine hapo Mount Kenya walikuwa wanapiga kelele ati wanafikiria iko shida. Let me tell the people of Kenya. Hao watu yote ya upinzani, we are all in agreement about one thing. That Kasongo is one term. Number two, all of us are in agreement that the most workable formula to send William Ruto home is to have one single presidential candidate for the opposition. And I want to assure the people of Kenya, the commitment of all the principals is total. Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i, Rigathi Gachagua, Martha Wangari Karua, Justin Muturi, Eugene Wamalwa, George Natembeya, Edwin Sifuna, all the David Maraga, kila mtu tumekubaliana ya kwamba at the right time tutakubaliana na tutatoa mtu mmoja. Ile majibizano iko pale, it is how to do it. As to what needs to be done, we are all in agreement that there will be one single presidential candidate. Na mimi Rigathi Gachagua, I want to assure the people of Kenya, I'm the unifying factor in that united opposition. And I'll make whatever sacrifices necessary to make sure Ruto is one term. Hata kama it is for going my own bid so that Ruto aende nyumbani, I'll do so. Ile tuko pale hatuelewani, it is how to do it. Kuna wengine wanasema tuite maprofesa watu advise how to do it. Kuna wengine walikuwa nasema tuite wazungu. Ati wazungu wakuja watuambie vile tutatoa Kasongo.
Kuna wengine wanasema tufanye opinion poll. Mimi Rigiji nasema hapana, twende kwa raia kwanza. Mimi nasema twende kwa wananchi. Mimi nasema twende kwa wananchi ndio wenye kuamua. Hakuna haja ya kuita wazungu, hii ni nchi yetu. Sisi wenyewe tutajua vile tutatoa Kasongo. Lakini hatuwezi mtoa tukiwa mazungumzo kwa hoteli. Hatuwezi mtoa tukiwa kwa workshop, kwa seminar. Huyu Kasongo tutamtoa tukienda kwa wananchi vile nimekuja Kajiado. Pale tuna tofautishana. When do we name the candidate? Justin Muturi anasema ni sasa. Kalonzo anasema December. Rigiji anasema next year. Mwingine anasema tungoje kidogo. So we are just having a disagreement on the form. Wancho murire abonongo kuri kionga chinsenye chabono marugoba chabutukire chitagika M25 ngoro iye chinsa enye toba suska gendera kurigerera Gatembe TV nambe muno ikiagira kwa abiri goko bomwegenwa ekorwa litukoria gachagito ikirasevire biga korinde toba suska na mwigo genda usangana into nabo tobwati ase mitandao yito yekerero sogotonyora buna Gatembe TV kurwa studio yakabere Elvis na Matundra nchenkoro kwa Matilda Obaigwa ugutukovia maragovengia.